Kanyang laki din! Adda pa panak inton bigat, lakay. Iso asika kumapay laang timapan ije pagadalan. Anyat mapan mo aramidin isya ngay. Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa da papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanan ayat ti papanam. Kanayon kamot tin armar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapno mapan ka. No bilang man kasangay na, dagijay opisyal timbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na. Kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang je talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumay. Sa dino ti papadam. Ay kwa tata. Mapanak ije ilay. Kasta ka day. No kaya yaw. Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin di jay ilay. Ay sus. Agkabaw kayo na talaga tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita. Sana ya? Wanyag paisaw. Itangal daw ti kasangay di Apo Mayor. Anya, umay kayaw. Mabitla nga raw dumay. Urayin nak. Day naklabiit ag pelas. Darasan nyo karoon. Ang mga pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya. Ay unay mo tinday tapinggan mo dumay. Uray laglup-lupyasin day ta inkarga mga igadaw. Mangan kay latta ka di. Di pa gaburidwan na tipinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya. Isupot ko dito mo na ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa nayunan nyo mo day ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagado ang makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Anya. Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tin bakit? Imbagak matkan ka amapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam, ha? Ay na imposible day taduming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Matoy, insuputan ka lang arodin itiiga daw. Tapno saan ka nga agungat kanya. Sumungsunga dak pa ilang ka tinungpaan amot tayo. Anya? Ala, di ka na agungat. Yung kakimanga na yung tamaramanam dahi ito igado aparakin ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap inton bigat. Ay, addan bakit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 ko ma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare doming ngay. Padasong nga pa na. Barang awang papanan na inton bigat. Unyag paiso niya. Itataramon pa'y lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pituda nga umay inton bigat. Sige bakit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaupak nga minintun bigat, paray. Umay ka? Ay kasta. Gawin na. Umaya ka. O anya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam tao, nintun malpas tiraat. Ay kano itid mo itan di nasayaat. O atoy, paray. Itid ko langan, tapno, damit igatang mo iti siday nyo Ay, thank you paray. Awan na nyaman na, paray. Sige, inakaw. Am na maagti yung maymaw, intun bigat, paray. Nay, aldawan duming. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Ay, Agsuy-suyaab kakadilatan di tanagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasim madutak hindi nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tay nga anak ni Nana Milyang ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumeng nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka!
Sigurado anam namaan na kadayjay. Anyat maramidan na nga si Maduta nga rod. Anya! Ha? Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot na ita. Di mapangkoy sublay. Tim napatag. Mapanak ija and the Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare Doming, lakay. Yakman amo daya kumpare. Inted kon titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Nasangay ni Roger ita. Amo mo, ano dadi ti ag birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailang. Amo mutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipal palani. Nay, apay nga bakit? Awan mo naluto amakan. Ay na, nagluto ak itay. Ngamkinan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabi no agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay anagawid ka pailaang? Di ka paila naturog ijay. Agawid kan tulaangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Anya ka din day tangay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamin, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo. Anya? Adda ka di papanaminton bigat, Doming. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Weng, kasangay man na ti may sa kumpare kay daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di nga suday jay lakay agkasangay ka na. Perme, nagaduti maparti abaka. Ne, tamo na. Weng, isuday jay. Isungag sagana ka inton bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam Doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanitam. Yaw awis da nga ro di mapanap. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay. Gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakal kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti dayta nga aramid mo. Anya? Ay, mairan-ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nangrunad jay iga daw. Kanayon nga day sangput kaw. Anya? Ha? Alaing kan Doming. Di nakpagpungtutan. Ay na, nagimasin day ti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw, Doming. Kitala mangan ka amangan. Man-manaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uwan nga ro tata. Ay mabitlaan, Doming. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh, tatagari tata. Inalak na ito Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya? Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di inak manin ungtan no kas nga agawid ha. Anya? Ala, mangantan ba kay? Aday nyawid ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan day toy. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kano day to'y tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastam la akanayon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtatabaakan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabuteng ti sakit kanya. Anya? Iso amangan takidin. Ganasen ta day to'y papaitan ken iga daw.
At na ni Doming, dahil ito sirok ti kayo lakay. Unyag paisaw. Nabaratag samay. Siguro nakaidamot laktan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si Kamagayan paray. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Si ka magayang pare tinaw. Naggapam. Ang damot imit mo asupot. Ay, nagapuak man hindi amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung intid na. Agawid ako man ng kalata si makitiulaw. Iso nga, inyuldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdama tapno makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Ala, umaykan paray. Alalayan ka lang ay. Itulod ka balayaw. Narigat nung marabyang ka dito paray. Sige man ko pare. Ay, kit agyaman na ka. Anya na ito na mapaspasama kanya bakit. Marigatan na kang umangas. Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay, nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko ma-high blood? Diyak masigurado, isungarod amapantan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kantap no resitaan da ka iti agas. Sige man, mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpatsika po awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am. Kasnangmat kada kayo, Dok. Anyat ni resulta ti check up ni asawak. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. Numay papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga no kanayon mat ngamin akarne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsod yo, Dok. Wen, kanayon akarne ti sida ti asawak, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O at ti reseta. Gatangan nyo lata ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok. Nagadumot din da ito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, saling no ngayon ti pangalaki ti igatang ko kadagita. Kanayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Day tanto lakit din agas mo, ti saan mo amagatang? Ay na, Dok, karni akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Anya nga ita. Nahay bladan, gapu iti kapapalanit na. Anya? Wala papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Nagkapunsamad dito yung balay dahi dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak, di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklang nga rodan, iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok kadagiti karuba. Bangos! Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahil boneless. Awan pa iti aglaklako dito iti kasta.
Anya jar aribongbongan da jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan tano asino day tang artista na. Wan man, makakitak mo lang nga day ti artista. Intan sakpya pumano day tang artista. Agpa-autograph man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista day tar aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magayang Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom, na talagamit lang anaimas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa May kan, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangos, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamat, kadno nagngina. By one take one? Kan ado tinang ibaga at talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang alaklaka. Ngamdi tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man lagumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan day tinana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arudan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagado ti gimatang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sang agpaisua. Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat mo lang San ka agpapautang tanay, nagrigat agsingir. Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam no da umutang. Ura sino pa'y daytang umutang? Saan ko nam? Labsan ka pa dito'y balayo, Nagapwamanan. Kat di ta aweting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamad ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak nga rod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya. Wen, tani, umad adulat tati customer na. Kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000, $5,000, $10,000. Ay na.
Ay, bakit? Bumaknang tatalagan no kasto eh. Ay, mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa akong lakay. Katanyangay, kasto iti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat di matulungan naglako. Katanda ka mo taparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho, bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton lak mo. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mapanakon. Amom, nakitak ni Maria kinilakay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka no ag-deposit iti kwartada iti bangko na. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang ay suti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako kiti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo agatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originalitim. Anya tiar aramida dyan dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo mat agala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay dakas. Saan mat kit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramidak a buy one take three. Nitan na panan. Inun na anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang, boneless abangos, buy one take three. Umay kayong karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatayin. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kante na ipaigid. Umay kaya, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one take three, dahito ilakaw. Iso nga umay kayaw. Ha? Ay, agasam nga dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan ah. Madya talaga ti ugali na dahi takaruba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di nga ugali na dahi jay, idipay? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anyalaki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpetensya. Wan nga rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na.
Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ruda na gumatang. Panang loko mo tititaon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumat nga ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi nga pabarangay na ngay. Namin ano ka nakita nagpor iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, nitilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by 1 take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na ita kilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay, kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ni Maria ti paggatangak. Hapa nga ngay makar ngamin ni Maria, ya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagam makanyakon. Panaw! ay. Umay ko man yung subli dito ginatang ko ala ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan na gito ala ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sana ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta. Kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang kan ko, ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit ang gumatang akpay kan ko, ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron, imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumprontara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak aganawa. May kayon, gumatang. Boneless abangaws, important day tayo. Apa sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot lang ng asino kayo nagsasao. Boneless tumatlaang day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo. Boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping atong pa kayo matanana. Op. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit ko nana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang ditoy? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot ka iti bukod mo ang negosyo.
Dahil pag tinulungan da kaon, agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo la unay. Asino ayat muna anaguyaw? Si kamat sardengan na kami man surut-surutan na naising. Mang panunot kamay iti bukod mo ang negosyo. Nyalakit din na ito ay akaro babakbakitan. Sardengan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Aray, ang mga awan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliw-liwa. Ha? Wan baray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inumanda. Una, hindi talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pag-aayat ka. Sige nga rod baray, dagasin ka inton malag. Win, urayin ka. Day, rumabeain. Ngam nakapeles ka kidain. Papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryo. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya. Kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno matibagbagak. Amom jay kwagaw. Noal daw nakaturog. Ngam no itirabe rumwar. Win. Kuwago na nang. Ay na, tuni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami met amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti checks. Win nga rod baray. Ngam pangasima paray. Imay ta ditoy, tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nalipatam nga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay, paray. Makit kita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito ayan ta. Ay na nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo Kan naggugwapo At iti list dagiti mino dito agpili kayo Ay na, agyaman na ka, ating balasang. Awan yaman na, manong anagwapo. Ay na, gusto laki di kanyak da ito balasa. Ano kasla day bagbagam. Ay kuha awan, awan di bagbagak. Ay, nagpintas ka. Kaskala artista iti day ta kinapintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na, naragsak da ito arabii. Adagwapo, anak ibaga kanyak, anapintasak. Ala, ibagayon na niya ti order nyo Sakti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo Naimbag nga oras yo, nana. kastamot kan kabalasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ije pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan,
Mala, di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak nga may ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae, kasla ubing. Jack lang nasong batan ti awag na. Imayan dito'y balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita, concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko, no? Kasi ka na yung ti aramid na. Agayan, ayat kami pa lang, ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na, kasjay? Ay, awan na! Jack kayat ti babaya kasjay ti ugali na. Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho! Anya, makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wait, Jack ngamin kayat ti ugalin. Ha? Amin matan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, Jack kayat ti kasta, ha? Umay ka pa'y dito'y balay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso aramit ko dayjay. Ngam no di mo kaya't apakibibiyangan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break taki day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bakalin nakmatan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidag, naskay na maamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailang, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan pare, di ka kitagyaman, tay sakit na ka ni Teresa. Ay, Jack, amokin ka pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasto yung kinataar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji na minsan arabi. Ha? Wun. Ay, paray, huwag gaya. Mapantamang ki di manan inton malam. Di ka madanagan. Siyak mati makaamu iti inuman ta. Ay, katuan na pare. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko, asapay lakuma, tagsubli kay manen. Katni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kahit ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak unay, manong anagwapo. Awanan yaman na, basta parakan ka. Ahay! Takit-takit at iradang paray. Apaw! Hoy! Tagare pare. Ala, mga lakang arudan iti arak. Rugyam tayong ti uminom. Anya? In-break mo ni Teresa? Wen, manang. Tapay. Jaket, ti ugali na. Masapol ka na yun nga amuan na. No sa dino dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Jaket, tikas jay. Unay kan, siguro, ad namanin sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Awan mo tama nang. Ay na, Tony, amok dayta nga ugalim. Dayta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mit. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan ko na. Basta. Jak kayatin ti ugali na. No imbaga ka jak kayat. Jak kayat. Di nak mapilit.
pag-aakmat, nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan atalaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw danakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublyan na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublan na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Anya? Day tatipod no nanang. Adda manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Agtrab-trabaho kano ijay inuman. Anya? Apay akasta matan ti porma manakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ni nanang mo. Kuno sigud mo tama nagporma dahi ti gwapo nga anak yaw. Papanam maya. Ay, ijay man sentro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea? Wala nang, ti balasa nga rarmet. Anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipon nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Wala, apay kapoy. Amuyo met, anatar dati anak yo. Iso nga, habulin ng mga babae. Ay, sumardan ka man si Katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaanam dayta. Ito man pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Ito man pa di mo kadwa ti gayem mo. Wan. Kaya't kung amin nasyak lang ti kasangom nga uminom ita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak kadi mo no saan. Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti paglunglugara. Doon yaman ti pangedeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay iti gwapo akaskan ka. Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya ako ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! Ay no! Ay, tunay. Ay no! Anya ka din day tagararamitam. Rabain ngam agpuka-pukaw kakitdain. Nakababain ka dagiti karuba. Awan bibi ang dagiti karuba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya? Yahoo! Ay no kayat da. Umay da makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kun ni Andrea. Agayan ayat kamain. Anya? Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya? Iti kabita na panaway. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kinimanang dona. Nya, da kayon kin ni Andrea pare. Wen, inaklon na mulangan. Kasta ka day. Ay ka nasayat ang araw pare. Wen gayam. Apay talaga nga awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamot. Ibagbagak lang arudan nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada. Anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam mo iti dayjay nga Andrea. Anya ti mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No sana nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanen aparay. Kas talaga ti biag dito'y lubong. Awan permanente.
Sa bagay magkit niya, paray. Ang panagkunak pare. Sana mapasamak day ta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takas ta, paray. Nan, kita man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya? Daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy? Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas. Kasta ka ti ibagbagam mo. Anya? Sana balay. Iti kabita na panawan, ipashare ko dito balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya ti makidate niya? Agayan ayat tamutin sana yan. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo asawan. Kwa! Agpadatang nga da itlog na. Anya! Apay nga talang ay bagam. Mabuta nga kami. Pampanunutan nga mga nuliklikan na. Anya? Kitag man. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling nipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Mawatam. Wato ni. Unaklakit din no babae ka. San matgaya? Manangalilaw ka. Aday ta, pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mammo niya tao? Ngayon niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun. Napasama. Pare. Kanya nga dito, pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit. Subaw. Iunay mo ratan, paray. Nagangdod ang araw na bakla no kasi, paray. Subaw. Jaklo ko man imbibrit ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Ngayon saan na madlaw bakla? Gaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita, pare. Ken, saan lang asyak agayem mo? Ti nang palpalagip idikin ka. Ado kami. Di na kami bangag, paray. Kanya nga ita, nakasarak ka iti supot abakla? Ayawan mo, paray. Ayaw naman. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay di orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ka, ami. Awan anyaman na, sir. Anyalakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga kumakini dyan at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin kumot nga iyawid, talapas ag ijebalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin kumagat inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. Sige. Agyaman akmanan, ami.
Awan na talaga dayjay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mati bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko nga men, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gaputa bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakunapan ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwa na. Puo na yan. Talaga amat Uray trabahuan ti dua a tao. Katrabahuan na ngagmay-may sa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Katrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kasdingar aramidon na. May antayo latan. Anya ngay nga ron. Kat bida-bida ti awanan ba Anya laki din. Una yun ay atikas to makabanog, tiyag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, mabitlahan. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Iso nga inyawid kun Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka din? Word, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datala nga ti saan pa Kasta ka di. Alang aron, inta manganan, tado pa'y ti aramidak, inton madamdama. Apay ay ngamin ang masapol nga agiyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat sa ludsod mon. Ha? Saan matasi ka timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta mga na Kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidak. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Alauna pala iti parbangan. Manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpastoy aramidak. Unay daytan bakit? Manulain nga oras ti panagturog mo no kasta. Ay, katanyangay nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Unay kakit din ay maturog tan. Dayta ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man ang pakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noawan matlang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Sumanao, salbagkit de. Unay day talangam si kame. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mat atalo rabia sa anak-anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga min tiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan? Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan? Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak.
Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalat tangamen ti trabaho. Kayat mo asawan, si kalang titalkan ni Busyaw. Kasla kastan anana. Oo na yan, kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo, tapno makaturog kay tinasaya tanay. Kasla ka mo tan sumbay, tilangam ame. Unay day tanalangam ame, kas kala sumbe. Anya? Hoy! Diyak magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagaklaan mo ti pudno agsarming ka ngay nga ta, tapno makitam day talangam, may 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini, boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno amom anya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang asi katitaltal kanda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo, tala ibagam tikas de kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturod ko, ade. Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Ada talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga road tap no maring iti matmaturog akararwana. Maringki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalak. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti wanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga ado ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map appreciate ni bossing, salbag. Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na, kit adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat, agpapada tayo mutlat ta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No dekat, titaktakdaran na nga ugali na, ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo da ito aging gayintong Thursday. O sige sir, rugyak da ito yung madamdam Good. Naskin nga min ama ipasa tayo da ito hinton Friday. Isamal pas kumano Thursday. Sure! Ay ala, sir! Saklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Saklatan kunak tumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige, sigalat nga ro da nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay, salbag kit di amin salbag. Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. Ate yung napay din ni Jollibee tikas dyan o galin na. Bida ang saya. Ay, kasladyak maklon da dyan naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sa nguanan ni bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa naking ka nga wan apulos ti kabailam. Ken mararamidam
Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adang belak. Saan ko maramid ipaparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na dayjay, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulat tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Ado man na ito inyawin mo, bakit? Ay, wan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok ngamin asaan akabailan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun namin. Saan mo't siguro adambal ni Jana? Nalabas ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam ah. Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mo kang ga. Apay ngamin nga ibagam adambal siya tao. Kat po numat. Manumatan nga ulit nga imbagakan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho. Gapo iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao. Kabaela nga aramidan nga uray siyak laeng. Ngam iti salodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida? Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa eh. Anya? Nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho ah. Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Ni, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puo, ti tayo jetersina ni anti muna. Naimbaglaan na, tadana ka nga gitipukaw na. Anya? Pangasim man, tausto nga minin ti panagpuypuyat mo bakit? Husto nga minin, ti panangyaw-awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga min taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa'y lang agtrabaho. Yan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagatumot na naibagam nuli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita ang adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am da ita, bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa ita nga aramid mo, bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, tadi to'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raw. Naimbag tasan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, di trabahuan ko maiti 5 tao. Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Kastagayam. Wan!
Kunak ano isulang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulang ti makararamay. Da isulang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Ngayon baglaki din ta nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay si istoryaan, salbag ka. Anya, Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapebida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti lima a tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. ay pangaasim man ta huston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kat ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, yawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mon ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bida, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.